Ungiona mbica ta ino ya mugunda wina itunguru na mbembe, mbica iria yukaga hakiri-ini ciaku ni ya urimi wa kuma kaunti cia Nyeri na Murang'a. Indi undu wa kumakania ni ati urimi uyu uratabanio ni makiri maikari kuma kaunti-ini ya Kajiado, aria matiganirie urithia wa mahiu kumana na ukunderu wa migunda ya kurithia mahiu mao. Wakati ilifika tukaona kulisha ng'ombe kuna mahali ya kulisha, ndio nikaamua kuanza kulima. Nikaanza kung'ang'ana, nikauza ng'ombe, nikatoboa borehole ya maji. Nilipong'ang'ana kutoa hiyo borehole ya maji, ndio nikaonelea wacha nianze kulima. Aikari a Kitengela makoretwo makihuthira icunjĩ nini cia migunda iriri kuo kurima indo itiganite kugerera urimi munini niguo matikorwo ni ciothe thutha wa ene migunda kumigayania na kwendia rita buroti. As we talk now, our neighbors hapa wamechange, wamedivert pia, wameanza kulima kwa sababu wameona ni kitu mzuri na ni kitu muhimu. Kumana na undu uyu aikari matigitwo matari na wiki orotika kuhimbiria urimi wa irio ta mbembe na itunguru. Na kuringana na James Shakita muikari wa Kitengela, aigite akoretwo akihoka urimi uyu kuona uboco wake wa muthenya kwa ihinda ria miaka 5 riu. Undu uria arauga ni umuhete faida ukiringithanio na mahiu maria areithagia. Madawa iko very expensive. Madawa ndio haba sana kwa sababu kama una pesa huwezi kulima. Yu madawa iko hali ya juu. Bei zao ziko hali ya juu. No ona kuri uguo aikari aya moigite urimi wao ukoretwo kihotomio ni wagi wa mai undu umwe na wagi wa thoko, kuria riu moritie thirikari kumateithiriria kwendia magetha mao na ari magunike na urimi wao. Handu-ini ha Kameme TV ritorako ni Wangui wa Wanjiku.